Good morning. Ngasi message habitan yung minarase ko. Ado ngasi se thasi su thasi ne ado thasi gi manifestation gi videos aina amadi haw khram ne amaga haidi ai to boya spell gumba amaga hapake ko. Ado cards mind le card number 1, card number 2, card number 3 ko. Aham bakhan ba mi ngai gi ko card 1 khan ba ngai gi yung minarase ko. Haidi sum ngasi se kai kai to boya ge haibado ko. Nana kenoma tauge na khallagadi natraga mi unaba mi ken wari shaba khotpa oiragadi ke shukai de ko ngasi to biyo ko yes haina la answer se ko mathangi sida amu hai ko sidagi hena phaba ama hai taw there is something better haina hai se ko there is something better oiragadi nang na hoje khaliba adudagi hena phaba ama lakpa hai tare ko dumaina du ahum subagi su yes haina la ko sida ado sida lere card ki message se di yamna sangbadi oidre only yes or no gi reading oina oire ko ayuk se ngasi gya aduga saturday ne ngasi se ko haidi saturdays da haidi negativity remove tawba yaba mayam ama le ko haidi imung wai ti thopiyo thum gumba hapaga iru jaba matam da su thum katang hapiyo ko nung dawaram thabak hal matung da hai tare ko black machu gi pot gumba mingonda keno tobiyo donate tobiyo ko haidagi phiron ki ka amana kai lere ga dinga si pithokba yai ko thangjana mecheda aduga atai to boya ba ngasi gi thasi gi especially ko thasi gi keno akoi gi mamangi da so hap krena ko manifestation gi paper folding method kari kra adunga ain amma so paper folding method amma so hap ki bane mamangi da ketang doubt leba male ko haidi questions me amang ha pe adu handa ki duna ain ketang sangdu oga hai ta sandokna iraga sandokna keno shemaga hap ki bane ba ko videos to ko aduga like apla matam da ko haidi black machu gumba kaino gi hain hai do mamang da lei di lei tam ne na black ki akoi gi chahau gumba katla su yai adagi thoiding gumba adaina amuba pot se ko haidi ayuk ta kat pa ngasai nang hodre na khalla se ba nungda waram kat pio nungda waram gi nang na du thabo ko pa matam do ayuk ta kat ta ya de haiba leite ba ayuk ta ri sangna da bani na mayam se nungda waram da to bi ba yai ko adu sida leire yamna sangbadi oidre video se ko ngasi ga thank you